कांग्रेस नि ojamajwk Priyanka Gandhi ni mwngwi rwjakha FIR.madhya pradesh ni BJP hapang tui hamya kokcham bagwi कांग्रेस नि ojamajwk ni faising dorbar rwjaka hwnui saiman kha. Priyanka Gandhi no karibo madhya pradesh ni कांग्रेस ni okra naikolnai eba kwcham montri okra Kamal nath kwcham kendriya montri Arun yadab ni bo mung tongo FIR o Chashala Indur Police ni bukhaktui rwjaka madhya pradesh ni BJP hapani faising hamya kokcham mung tubui Twitter ro kaisa koktun blai post khlaika कांग्रेस ni naikolnai a post rok nuguino 4 salni horo BJP ni legal cell convener nimesh pathak police o thangai dorbar khlaika a koktun blai Twitter ro post khlaika Priyanka Gandhi Kamal nath Arun yadab abani ulona nimesh pathak thangai thanabo dorbar khlaika borok ni fasing Indian Penal Code ni kahai section 420 469 rider by khlai dorbar rwjakha borok khorok tamni phasi nimesh pathak ni salaimong congress ojama song social media wa post by khlai hamya kogrok piri haste hapangte BJP ni samungrok dera mungo khiklainani nai tongkha satai klayo Priyanka Gandhi Twitter post khlaika मध्य प्रदेश नि कन्ट्राक्टर रक हाई कोर्ट नि चीफ जस्टिस नि थाने कोक्तन बुलाई रिवै कोक्सिलजामुं ख्लाइमानि 50% कमिशन रिया हनके बरक नि जे रां मानथाय आबर रक रजाग्या हनै आबनि सिगां कर्नाटक नि बीजेपी हापांगबो 40% कमिशन नाहारमानि आबनि उलक kwcham मोन्त्री okra Kamal nath केन्द्र मन्त्री अरुण यादव आबो हाई पोस्ट ख्लाइमानि नुकजाखा ब्युरो रिपोर्ट कखरा।